Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye Iwacu Bliss, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tuyatangirire ku mugabane w'Uburayi ni mu mujyi Paris, ari mu gihugu cy'Ufaransa, aherereye umusore w'umunyarwanda. Amazina yitwa Iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss arereye ku mugabane w'Uburayi mu kijyanye no kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Urugendo yatangiye mu kwezi kwa gatanu tariki 7 ariko na n'uyu munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. Aracyategerejwe hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve. Inyuma y'uko ku munsi w'ejo tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 yakoreraga igitaramo hariya mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku munsi w'ejo nibwo byari byitezwe ko Melodie mu gitaramo cyabereye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris byari byitezwe ko aza gushyira hanze indirimbo Alice yakoranye na Inno'S, umwe mu bahanzi bakomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ndirimbo zigiye zitandukanye umuhanzi yagiye akora, bivuze ko amaze kwandika amateka hano muri East Africa muri rusange bitewe n'indirimbo iyo remix yasubiranyemo na Diamond Platnumz, utirengagije indirimbo Up and Away yakoranye na Akoni mwaka wa 2011. Akaba ari imwe mu ndirimbo zazamuye izina rya Inno'S kugeza kuri uyu munsi. Akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri East Africa utatinya gushyira ku rutonde rw'abahanzi 20 bahagaze neza cyane muri East Africa kuri uyu munsi. Inno'S rero kuri uyu munsi byari byitezwe ko ku munsi w'ejo akaba Melodie yarashyize hanze indirimbo yakoranye na Inno'S, ariko Melodie nanone yaje kugongwa na cya kintu cyamwe mu promoters ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari naho haje kuva ikintu cy'uko Melodie aza kwiyunga na Dumba na Melodie bari baragiranye ikibazo cy'uko Dumba yakoze video challenge y'indirimbo ya Melodie yitwa Bado. Ubundi Melodie ntiyaza gupostinga iyi video challenge kuri IG Instagram ye nkuko abandi bahanzi bose iyo Dumba abakore video challenge babigenza, kuko umugabo witwa Dumba ni umwe muri ba promoters bamaze kugira izina rikomeye cyane muri East Africa bitewe na video challenge z'indirimbo zigiye zikomeye agenda akora muri Afrika. Dumba rero nakubwiye ko ari umwe mu bantu bahagaze neza cyane hano muri East Africa muri ba promoters, kuko ni umuhanzi uzakora video challenge ya Diamond Platnumz bakayipostinga, agakora video challenge ya Wake Band, agakora video challenge za Yerekanye bose bagapostinga, kuko ni umuntu umaze kugira izina rikomeye cyane muri East Africa kandi bikaba ari n'ibintu akora neza cyane. Rero yaje gukora video challenge indirimbo ya Melodie yitwa Bado, ariko Melodie icyo gihe ntabwo yaje gupostinga video challenge kuko yari yamaze kugirana amasezerano na Primus ndetse na Food Bundles utirengagije Kigali Arena, arimo arapostinga nyine ibikorwa byamaze kumuha amafaranga kigere gupostinga ibikorwa yishyuri. Dumba nayo yifuza ko Melodie yapostinga iyo video challenge, baza gushwana bituma batongera kuvugana cyangwa se ngo bagirane umubano nk'uwo bari basanzwe bafitanye mu gihe cyatambutse. Dumba yaje gukora interviews zigiye zitandukanye nk'ikiganiro yakoreye kwa Sabe ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuvuga kuri Melodie ndetse avuga no kuri management ye ko bakwiye kugira ikintu bakora kugira ngo ba promoters bafitanye ibibazo bongere biyunge, ndetse byaje no kuba Melodie aza kwiyunga na Dumba mu gitaramo cyangwa se ikirori Melodie yari yakoze cyo gutumira bamwe mu bantu bagize uruhare mu bikorwa bye mu myaka 10 yatambutse. Ni igitaramo yari yise Melodie Acoustic Night, yaje gutumira abantu bagiye batandukanye utirengagije Shadibu, Rocky Kimomo, Riderman, umuntu witwa DJ Pius ndetse na Rakinze Imana n'abandi bose bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba bari muri ibi birori bya Melodie Acoustic Night, ndetse hari n'umuhanzi ukomeye cyane Yerekanye wakoranye indirimbo na Melodie yitwa Nyora, ari nabwo baje kuyimurikira abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba Melodie ndetse n'abakunzi ba Yerekanye. Indirimbo za gutrendinga kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera ku bihumbi, kuri miliyoni n'ibihumbi 460 ku rubuga rwa YouTube, bivuze ko ibiri ibihumbi bigera kuri 40 kugira ngo ibashe kuzuza miliyoni n'ibihumbi 500 ku rubuga rwa YouTube. Melodie byari byitezwe ko agomba guhita ashyira igihangano hanze kiza gusimbura Nyora, kuko na Yerekanye bakoranye indirimbo yitwa Nyora. Hari indirimbo yindi yakoranye n'umugabo hariya muri Ethiopia baje gushyira hanze indirimbo yitwa John Froga, yaje gufatanya na Yerekanye bashyira hanze indirimbo ni remix bakoranye. Melodie rero nayo yagombaga gushyira hanze indirimbo iri buze gusimbura iyi ngiyi. Aza kugira cya kibazo cyo kuvuga ngo niba ndi gukora ibitaramo ku mugabane w'Uburayi
iyi ndirimbo nindamuka nyisohoye video challenge ziri buze gukorwa sinzi posting ahubwo nkipostingira ibitaramo haraza kongera havuke cya kibazo muri ba promoters bano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abantu bagiye basanzwe bakunda uyu muhanzi bakora video challenge iyo yasohoye indirimbo. Izi video challenge iyo Bruce Melodie aza gusohora iyi ndirimbo yakoranye na Inno'S ntagire video challenge nimwe apostinga byari kuba ikibazo gikomeye, kuko ugomba gutandukanya ibintu. Niba Diamond Platnumz akoze European Tour, ntabwo Diamond Platnumz agiye gukora European Tour afite indirimbo nshyashya iri munsi y'icyumweru ku rubuga rwa YouTube cyangwa se ku zindi social media zose. Bruce Melodie nawe yarebye yicarana na body cyangwa se management ye, barareba basanga nibaza gushyira hanze iyi ndirimbo ntago iri buze gutanga umusaruro bayitezeho mu gihe baba bari bakiri gukorera iyi European Tour izasozwa tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022. Igihari rero nuko Bruce Melodie namara gukora igitaramo hara mu gihugu cy'Ubusuwisi yitezwe ko aribwo yazashyira hanze indirimbo Alice yakoranye na Inno'S, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Igitaramo cyabereye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris, ibintu byagenze neza cyane kandi buri muntu wese uritabira live performance za kwishima ndetse banenjoyinga bitangaje. Indirimbo zigitangaza mu bitangaza Bruce Melodie ka ibintu rwose byari biryoshye, kaba twaragize abantu tuvugana bahariya mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse baza kutubwira ko bishimye bitewe n'ukuntu igitaramo cyagenze. Kabaririmba indirimbo zigiye zitandukanye utirengagije indirimbo Caterpillar, Katerina, Bado, Ikinyafu ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye ririmbye ku munsi w'ejo tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Tariki 17 Bruce Melodie arategerejwe mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve, aho ni igitaramo azakora kandi kizahita gisoza ibi bikorwa yatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Igitaramo cya mbere yagikoreye umujyi wa Norvège ara mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège. Igitaramo cya kabiri cyabaye kuri 13 aza kugikorera muri Suède, Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi tariki 14, tariki 28 yerekeza irire mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubundi rero kari akarusho ko Bruce Melodie yongera agasubira mu gihugu cy'Ubufaransa, noneho ntajye irire cyangwa se ngajye iriyo, aza kwerekeza mu mujyi wa Paris hariya iwabo w'ibitangaza. Ibintu biza kugenda neza cyane kandi buri wese witabiriye kiriya gitaramo aza kwenjinga. Rero nakubwira ko ari spectacle ku muntu utuye mu gihugu cy'Ubusuwisi utegereje iki gitaramo Bruce Melodie azakorera hariya mu mujyi wa Geneve tariki 17. Igitaramo n'ubundi kizatangira ku isaha y'isa moya, gahunda iracyari tubonane saa moya. Ikintu nakubwira kuri aka kanya, ubaye wararebye igitaramo cya Bruce Melodie cyabereye Paris mu gihugu cy'Ufaransa ku munsi w'ejo tariki 11, biranashoboka cyane ko tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 twazahurira mu gihugu cy'Ubusuwisi, wowe n'ubundi ugakomeza kwenjoyinga indirimbo zigitangaza mu bitangaza. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana iby'agaciro kandi komeza dukurikirane kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Ngende Olivier Fernandez guhita bakiri kare kugira ngo mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve uzaburi ready. Les amis, see you, love you guys.